अहानबदा मरुओइबा पाव सेंट्रल ट्रेड यूनियन CTUs amadi samukta किसान मोर्चा SKM अनीना पुन्ना थोखिबा प्रेस रिलीज अमदा US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की तारिफ थ्रेट अमदी इंडियन UK कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट केतागी मयोक्ता यानिंगदबा फोंदोक्तुना ऑगस्ट 19 मियामगे अपुन्बा प्रोटेस्ट अमा चथनबा फोंदोरक्ली अमदी उत्तराखंड की उत्तराक्षी डिस्ट्रिक्ट लैबा दराली विलेज ता फ्लैश फ्लड थोकपदगी यामद्रबदा मियोय मंगा लैखिद्रे लोइनना युम कया अमदी होटल सिंग यावना अमांग अता थोकनख्रे मैम खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी संदोक्चबा नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मिटिंग ताबिरिबा सिंगु सुरबला माइरेंबमना तराम नोक्चरी हौजिक मैम पाउ मचा खाइना पिजरी सेंट्रल ट्रेड यूनियन CTUs अमदी संयुक्ता किसान मोर्चा SKM अनीना पुन्ना थोखिबा प्रेस रिलीज अमदा US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की तारिफ थ्रेट अमदी इंडियन UK कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट के तागी मयोक्ता यानिंगदबा फोंदोक्तुना अगस्त की तारीख 19 मियामगे अपुन्बा प्रोटेस्ट अमा चथनबा फोंदोरक्ली नेशनल सोवरेनिटी ngaknaba amadi yamna chauna lut tawbagi thawongsing asi amatto oina punsinduना ngakthoknaba wafam thamlakli US की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ना इंडिया दा चादा कुनमंगा की तारीफ टैक्स इम्पोज तौरक्पा अमदी रशिया गा दिल तौनरिबा ऑयल ट्रेड ता यामना चाउना पुनिटिव टैक्स इम्पोज तौदुना इंडिया दा ट्रेड तौरक्लिबा असि अकनबा मवोंगदा यानिंगदबा फोंतोरक्ली असिगुम्बा थवोंग असि इंडिया की इकोनॉमी दा अमसुंग इंडिया अमदी रशिया अनिगगी मरक्ता लैनरिबा ललोनबगी मरीदा खुद थिंगजिंदुना चाउना अकाइबा पीनबा होटनबगी तमथीबा थवोंगनी नकल अमरोमदा इंडिया UK केता एग्रीमेंट असना इंडिया की फूड सिक्योरिटी हेल्थ केयर अमदी इकोनॉमी दा हकथेंगना अटैक तौरी CTU अमदी SKM अनीना मखा ताना प्रेस रिलीज अदुदा डिमांड तौरदुना थांगतखिबा वफमसिंग अदुदी इंडियाना डोनाल्ड ट्रम्प की तारिफ थ्रेट रिजेक्ट तौगदबनी अमदी रशिया यावंगा तोंगान तोंगानबा नेशन सिंगदा ललोलिटिक तौबदा निंगतंबा फंगनगदबनी इंडिया UK केता एग्रीमेंट असिसु अथुबा मतमदा रिव्यू तौदुना सेमदोकदबनी US अमदी इंडिया गी मरक्ता ललोलिटिक की तौनरिबा दिल खुदिमक लेप्तुना चाउना लुट तौरकदबदगी ngaktokadabani मखा ताबा ललोलिटिक एग्रीमेंट सिंग लोन थुपना तौरोइदबनी पुमनमक पार्लियामेंटरी स्क्रूटिनी तौरबा मतुंग मियामगे अयाबा यावना तौगदबनी इस इंडिया कंपनी ना ललोन इटिक लमदा इंडिया बु मतम कुइना कोलोनाइज तौदुना लाखी अदुगा ngasina केता अमदे US के ललोन इटिक दिल सिंगना यामना चाउना इंपीरियलिज्म की थवोंग सिंग चथरकली मरमदुना लाक्लिबा अगस्त की तारीख 19 दा लौमी सिनमी सिंगना निंगतंबा अमसुंग इसागी ओइबा हक सिंगी पाउजेल पुदुना अमत्तो ओइना लेटमिनगनी हाइना चेरोलसिना मखा ताना फोंदोरकली उत्तराखंड की उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट लैबा दराली विलेज ता फ्लैश पथोकपदगी यामद्रबदा मियोय मंगा लैखिद्रे लोइनना युम कया अमदी होटल सिंग यावना अमांग अता थोकनख्रे उत्तराखंड की उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन लैबा दराली विलेज ता ngasi खीरगंगा रिवर की अवांग थंगबा कैचमेंट एरिया दा यामना साथीवा इचाव मना मरम ओइदुना यामद्रबदा मियोय मंगा लैखिद्रे अमसुंग मियोय कया अमा थीवा खंगदना लैरी हाइना उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की मजिस्ट्रेट प्रशांत आर्याना फोंदोख्रे आर्याना आर्मीना नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स अमसुंग स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की कांगबू सिंगना सोकलबा मफम सिंगदा सर्च अमसुंग रेस्क्यू ऑपरेशन सिंग पांगथोकली हाइना मखा ताखी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की ओइना चाइल्ड विद स्पेशल नीड CWSN सिंगी मेडिकल असेसमेंट गेम अमा खांगाबोक हायर सेकेंडरी स्कूल दा पांगथोखरे NEP 2020 की मंगा सुबा कुमोन थोरंगा मरी लेना अखिल भारतीय शिक्षा समगाना समग्र शिक्षा मणिपुर की मखादा प्री प्राइमरी दगी क्लास 12 फावदा लैरिबा CWSN माहिरोई सिंगी दमंग चथरिबा वीक लॉन्ग मेगा आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट एंड एज एंड डिवाइस डिस्ट्रीब्यूशन गेम की सरुक अमा ओइना समग्र शिक्षा DPO ZEO जोनल 3
थौबालगी आईईडी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर मनपुर अमदी अलिमको पुनः खुसमदुना थरम अदु पांगथोकिबनी ZEO जोन 3 थौबाल वाई अचौब सिंगना हौदोक्तुना पांगथोकिबा असेसमेंट कैम्प अदुदा ZEO जोन 3 गी प्रोग्राम ऑफिसर P सुकुमार DI इंचार्ज एन राजेन रिसोर्स पर्सन A 𝗔𝗡𝗎𝗓 अमसुंग A संजोय लोइनना IED गी स्टाफ सिंग अमदी अतै ऑफिशियल क्याना सरुक याखी थरम अदुगा मरी लेनना प्रोग्राम ऑफिसर P सुकुमारना फोंदोरकपदा कैम्प अदुदा CWSN माहिरोई सिंगिदमक विजुअल इम्पावरमेंट नापीगनी इम्पायरमेंट हियरिंग इम्पायरमेंट सेरेब्रल पाल्सी ऑर्थोपेडिकली इम्पायरमेंट अमदी मेंटली इम्पायरमेंट न चिंगबा पांगथोक्तुना मखोइबु मसक खंगदोक्नबा होटनदुना अंगांग कया अमा आइडेंटिफिकेशन अमदी असेसमेंट तौकी मखोइसिंग असि रजिस्ट्रेशन तौसिलगनि हाइना फोंदोकी ngasiगी केम अदुगी सरुक अमा ओइना हानना रजिस्ट्रेशन तौख्रबा CWSN माहिरोई 38 दा तोंगान तोंगान बा HN डिवाइस सिंगसु येंथोकी सुबह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2000 की प्रोग्राम अखिल भारतीय समग्र संगम है प्रोग्राम की मखादा खाबो हायर सेकेंडरी मेगा असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन एंड डिवाइस डिस्ट्रीब्यूशन कैम्प से सिंजबनी विजुअल इम्पायरमेंट हियरिंग इम्पायरमेंट सेरेब्रल पाल्सी ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है मखल की आगांसिंगसे क्लास प्री नर्सरी क्लास 12 फाउ मनग लेबा आगांसिंगसे इदा लाक्चरगा अखोई आइडेंटिफिकेशन तौरगा मोय कोई एसना डिवाइस सिंगसे अखोई अखोई तौना थौबालगी जोनल एजुकेशन ऑफिस जोन 3 ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस समग्र शिक्षा मनपुर अमदी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस का खुदसमनदुना थौबाल तोमजिंग लैबा थौबाल लैतानथेम कन्हाई जूनियर हाई स्कूल दा ऊ चरा कया थाजिनख्रे एक पेड़ मां के नाम प्लान फॉर मदर 2.0 गी सरुक अमा ओइना पांगथोकलिबा उजरा थाजन बादुदा सरुक याकिबा समग्र शिक्षा मनपुर गी एडिशनल स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर सोराइसम डेविड सिंहना फोंदोरकपदा लेबाक असिगी महौसागी खलंगाकना थमनबगी पांदमदा लेबाक असिगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हौदोकपा इमागी मिंगदा उ थाजन हाइबा प्रोग्राम असिगी सरुक अमा ओइना ngasiगी उजरा थाजनबगी थोरम असि पांगथोकपनी लेंगा के स्कूल अमदी लनाई स्कूल सिंगदसु उजरा हुंबुद्रा हुंद्रादगी तादना पुन्ना पांबी लाख अहुम हेना थाजनबा पांदम थमली हौजिक फावबदा अयाम सरुक थाजनख्रे अदुबु उचरा वाटपगी अवाबा मयोकनरी फॉरेस्ट नसु पीनबा कन्न होटनरी हाइबा वाफम थमकी पनबयाई ngasiगी उचरा थाजनबा अदुदा थौबाल लैतान थेम कन्हाई जूनियर हाई स्कूल चाउग्यामा हायर सेकेंडरी स्कूल ब्राइट फाउंडेशन स्कूल आनंदपुरना हायर सेकेंडरी स्कूल न चिंगबा स्कूल सिंगी माहिरोई सिंगसु सरुक याकी नोंबदा पुंग कुन हेना तोंगान तोंगान बा थोरम संदोक्तुना मियामगी सेवा तौरकपा वहोंग रेडियो 90 मेगाहर्ट्ज के अहानबा मापोक निमित की थोरम पांगथोखरे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अमा ओइना हौखिबा चही लिसिंगनिगा कुनमरिगी अगस्त की तारीख 3 दगी ngasi फावबा चही अमा चुपना मियामगी सेवा तौदुना लाकली रेडियो चैनल असिगी MD जेम साइक्रुजमना फोंदोरकपदा लोइजिंग लोयादा लैरिबा कयादा हक्सेलगी लौमी सिनमी सिंगी होगलकलिबा नहारोल कयागी पुकनिंग लौसिंग ओइगदबा खननैनबा सिंह अंगांग अहन खाक्तना नुमित खुदिंगी पोथा हनबा थोरम कया संदोक्तुना लाकली चैनल असिगी तोंगानबा सक्तम अमा ओइना रेडियो तारिबा सिंगी वखलोन मानबा कयागा लोइनना अवा अना तारबा सिंग अमदी मतम मतमगी लेबागी अवा अना कयादा तेंगबांगदुना मियोय कयागी मतिंग पांगदुना लाकली मखा ताना अनौबा थोरम कयागा लोइनना लेपा लैतना होटनाखिगनी फोंदोकी अमदी अहानबा फाउंडेशन डे गी थोरम यावबा लाकपा मियोय चाक लक्तगी अहन ओइरबा मियोय 13 खनगतुना लुपा चमंगा चमंगा सरंग तेम तोंबना डोनर ओइदुना खुदसिनखी चामगा बापन सुबह CRPF बटालियन ट्री प्लांटेशन ड्राइव हौदोखरे पतंजलि अमदी आयुष्मान अकोइबगी फिबम ngak senaba lokatpa thabak thorambu CRPF battalion asina national security ki damak thabak tobada natana ecosystem busu kannabagi thodang loduna mongsanggai da leiba ayushman hospital da thoram adu hongdokibani battalion adugi officer personnel na
Samaga Mapan Suba CRPF Battalion Tree Plantation Drive Hongdokre Patanjali Amadi Ayusmana Akoibagi Fibam Ngak Sena Lokat Tabak Torambu CRPF Battalion Asina National Security Damak Tabak Tobata Natana Ecosystem Busu Kanabagi Todang Loduna Mong Sangay de Leba Ayusman Hospital da Toram Adu Hongdokibani Battalion Aduki Officer Personnel na Patanjali Amadi Ayusman Gi Team Member Single Loina Uchara List Chaniga Yang Kairom Taki All gas care AGC Manipuri state na LPG gas consumer singna sakthong gas asi matau karamna season nagadagi amadi khudong thiga dabadagi matau karamna check sin tharang sing lokhat kadagi haibagi matangda Bisnupur district ki manung chana laiba Saiton gram panchayat na sinduna Saiton bazar community hall da Bisnupur district ki ahanba mass com training program ama pangthokre thoram aduda AGC Manipuri state ki manager SH Joy Prakash Maitaina gas season aba amadi check sin tharang ki matangda practical galoina Miyamda Sugaina Taki Thoramaduda AGC Manipuri State ki caretaker Yumnam Asni Amadi advisor Oinam Herozichu Saruk Yaduna Miyamda gas ki kanabakaya awareness piki Valley and Hill Labour Union Group na Manipur Building and Other Construction Workers Welfare Board ta haizaduna lakpa wafam ngasi fawwa tabidana leibana maram oiraga VHLLUZ na sinduna convention ama August ki thamanung asida pangthoklagani haina Manipur da laidiba Construction Workers Union amadi Association na signa saruk yaduna saugat piu haina VHLUZ ki Secretary 𝐶𝐸 Devina appeal torakle Manipur Pax Federation asinduna Zina Potsang Bambu Okpagi Thoram Ama GM Holda Pangthokre India gi oina National Cooperative University gi member Mari Khanbada Mahaksu Yawrakpana Mahak Pupukning Thawat po oina Thoram adu Pangthokpani Thoram adu da Government of Manipur gi Cooperative Society gi Registrar Waikom Ibohal Singh MPF ki President Oras Kumar Singh T Fulen Mitay Director of Fisheries Government of Manipur Dr. Sinam Peter Salam Director of Agriculture K Devadatta Sharma Director of Horticulture and Soil Conservation Dr. 𝐾𝐢𝐯𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 Director of Veterinary and Animal Husbandry Service, Longzam Tumpisak Singh, President Manipur State Cooperative Union, Pangambam Ranjit Singh, President Manipur State Cooperative Bank Limited, Mr. 𝐶𝐢𝐯𝐬 Rangamlian Almol Director Institute Yumnam Subhaschandra Singh, Vice President Manipur State Cooperative Bank Limited na Sarukyaki. Thoramoduda MPF ki Publicity Secretary Konthauzam Maniharna Paumi Singh da Fongnorakpada State ama chawkhatnaba hotnabada cooperative sector chawkhatrabadi aremba oigani maramaduna line department khudimak punna khutsamnaduna chatminaba tangai fade haiba wafam thamki. Singa sima akoina jem honda pang khokchariba reception program asi Manipur haibetare akoi bharo ta state amagi economy se mapung phana phagalange hargadi cooperative sector ase sakhatragadi state amagi economy se phabanga moi state amagi sakhat pegi thagasi aida min tawi hargadi cooperative sector ase sakhalagadi state amagi pegi thagasi yaure haina launai singma tanja asida bharot ki oina ahanba university ama cooperative ki oiba university ama hangdor kasida India gi oina mioi mari khala bada akhoi Zina Pasangbam Khaiba Madam asi Mioi Marigi Manungda Akoi Manipur dagi Madam Zina asi Khanbirai Cooperative University ma Khalapasina cooperative sector asida Asoba Miangama Hamatuna Oji Saliba Sahi asi cooperative 2025 basi adumana akoi follow to ribanaba adugi pandam da akoi cooperative sector asi samkhana bahana bada akoi line department da lejariba maru oiba akoi registrar of cooperative adagi fishery department animal husbandry adagi other soil conservation aduga laiba agriculture laiba sericulture high department sing asi akoi gi line department ngakni District Administration Zirivam Amadi MSRLM Zirivam na sinduna Zirivam Higher Secondary School da Empower Yourself Transform Lives with Skill Upgradation Makeup Training for IDPs of Zirivam Haiba Thoram ama pangthokre Zirivam gi Deputy Commissioner Krishna Kumar IAS na Chief Guest oiduna hawdokpa thoram madu numit 8 ni chupna pangthokani free training program aduda Zirivam district ki tongan ba mafam da leiriba IDP kuntaruk na saruk yaki training program aduda master trainer oina thokchom
Tombi Machana training pigani haidi matung training asida saruk yariba training kuntarukta makeup training da changba pochai sing DC na kutsin naki training program da Zirivam Higher Secondary School da numit marini aduga numit humni amana Vidyanagar Indoor Stadium da pangthokani haidi saruk yariba trainee sing da traveling allowance sing su sillang liba sing na pigani haidi ngasi Zirivam gi DC office chamber da deputy commissioner Zirivam Krishna Kumar IAS na chair lauduna har ghar tiranga amadi district planning committee ga oiba mifam ma pangthokre mifam aduda har ghar tiranga gi plan activities amadi program asigi tongan ba scheme amasung project singi matang da khananai naki DC na so mifam aduda district adugi leiriba district level officer DLO sing da hena aphaba scheme sing amadi project sing fazana tongduna hena beneficiary sing da kana ba amadi apamba oinaba thabak tongnaba haiki tongan ba scheme amasung project makhal singa sipuna thabak tominaduna atubada loisinaba haiba wafam su thamki mifam aduna saruk yakiba sub divisional agricultural officer Jirivamna har ghar tiranga program asigi manung channa pradhan mantri krishi sinchai yojana rashtriya krishi vikas yojana PMKSY RADP gi matangda samlakpa wafam phongdoki Manipur State Film Development Society na sinduna SN Changi mapokumon palam lakliba tarik ni panda pangthok lagani hairi sahi khara covid amadi lana maram oiraga lepluraba matungda miyamda awaba kauhanbo oina palan numit asida SN Changi film utuna palan tawbaga loinana khangatlaba miyoida SN Chan award khusinagani hairi aikoi si hanana hariba sahi khudingi 8 agasida katana disang sinna laklamaga Marakta aikoisi COVID amaram oiraga amadi lan amaram oiraga aikoisi amule pure adubo handak sidi kitang indhare aduna aikoi mayam si laiba crisis singa aikoi wakal bangna dana laisa kitang da so aikoi kaya habitare film ama aikoi hojike essence san ko topira me ma project dogi long da sisu mutlaga aikoi function sida aikoi kitang mayam si maka lambaria bra haidre gengsi haidre kadazabani magi meeting thomse akogi mixing maki mixing akogi thomse magi bapong meni haiba akona nakosariba thomse masupo an haisi August 8 handaki 2025 irai university ahum taba matam sida akoina di baton da di ani makhai di izare adubu sunsoi soidana ahum da di pantho ani haibagi wakhalon da akoina tokjabani haibu sida akoi yamdrabada essence an mixing thonga mari lenana hek akoi yam kai khunajari ba alma akoina madugi to essence an mana haidana ba tijai masu kai lifetime estimate na sumhaibi suyare haibu mana simasu akoi pijadani loina na akoina legendary hype tare akogi ariba alaman sing mayam amasu akoina ikai khunaba nimisido usadani Zun gi tarik taruk tagi district kang association Zirivam sinduna Zirivam gi divom khunau community hall gi kang sangda kang khutara taruk na saruk yaduna sanariba first mixed district kang tournament 2025 ki ngasi sanaki ba ahan ba semi final knockout match ta YLC divom khunau Zirivam na MNCB ningthembam bu panjal tara taruk ni panda maithi ba piduna YLC divom khunau Zirivam na final changre hayeng nungthil pung ama taba matamda ani suba semi final knockout match ta LECA Babupura Zirivam ga YAOLB Champanagar ga sanagani amadi tarik nipan da final match sanaragani Jose Aroi bada maroi ba paw mukhana pisari
Central Trade Union CTU amadi Samyukta Kisan Morcha SKM anina punna thokiba press release amada US ki President Donald Trump ki tariff threat amadi Indian UK Comprehensive Economic Trade Agreement keta gi mayokta yaning da bafongdo puna August 16 da miyam gi apunba protest ama chathana bafongdo rakli amadi Uttarakhand gi Uttarkasi district ta laiba Darali village ta flash flood thokpadagi yamdabada miyoi manga laikidre loinana yum kaya amadi hotel sing yauna amanga ta thokre ngasi gi oina notice window tv na sandok chaba namidangi manipuri pau matang ngasi loizare mideng tabiri ba pumno mopamukana khurumjari Central government ki thabaki exam mai paake khallagadi kari pagadabano khangbadagi kari paroidabano khangbana hena maru oi Russell Coaching Institute mayang Imphal da SSC Defense samadi banking exam singi tha taruki boarding ki course hauzaragani mafamasida boarding da leiba satro khudingmak thabaki exam singda written da 100% success oiri mafamasida sakdaraba retired navy Air Force samadi subject expert singna takpi tambiri boarding da leiba satra sing nomada pung tara ozaga loinena larik pahanbaga loinena pung amagi physical training su pichari mafamasida subject khudingmaki shortcut method su takpi tambiri akagnaba sit masing kun khaktani yawbining basingna mayang Imphal Bangun buya leirakta leiba Russell Coaching Institute ta lakpiraga registration tawbi hau natroga Akupa marol gidamak mobile number 8289 833 957 da contact tawirau